Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza kandi nkomeza kubifuriza umunsi mwiza cyane 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 rwose. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire ku mukino kera wari ukomeye ariko uyu munsi usigaye ku izina gusa. Ni umukino uzahuza amakipe abiri yo mu Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda yitwa ko ariyo akomeye. Ni umukino uzahuza ikipe ya APR FC na Rayon Sport, akaba ari umukino uzaba kuri iki cyumweru itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023, ukabera kuri stade mpuzamahanga ya Huye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Itariki ya 12 rero z'ukwezi kwa kabiri ni kuri iki cyumweru, rurambikana hagati ya APR FC na Rayon Sport zo mu Rwanda, bakazakinira kuri stade mpuzamahanga ya Huye kuri iki cyumweru. Imyaka igiye kuzura 4 Rayon Sport itazi gutsinda APR FC uko bisa n'uburyohe bwabyo. Ni umukino w'umunsi wa 19 wa shampiyona y'u Rwanda. Amwe mu mateka yagiye aranga imikino yagiye ihuza aya makipe tugiye kuyasesengura mu magambo make cyane. APR FC, Rayon Sport n'ikipe ebyiri zikomeye mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda bijyanye n'ibikombe bya shampiyona izi kipe zifite n'iby'amahoro, cyane cyane ko APR FC ifite ibikombe 20 bya shampiyona, hanyuma Rayon Sport ikagira ibikombe 9 bya shampiyona. Tugiye kureba imyaka igiye kuzura 4 nk'uko twatangiye tubivuga, Rayon Sport itazi gutsinda APR uko bimeze. Twavuze ko ari umukino w'umunsi wa 19. Rayon Sport iheruka gutsinda APR FC tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 mu 2019. Icyo gihe Rayon Sport yatsinze APR FC igitego 1-0, mu gihe umukino uheruka kubahuza tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2022, APR FC yatsinze Rayon Sport igitego 1-0. Aya makipe bamaze guhura inshuro 97. APR FC yatsinze inshuro 43, Rayon Sport yatsinze inshuro 29, banganya inshuro 25. Birumvikana ko APR FC yatsinze Rayon Sport inshuro nyinshi cyane. Aya makipe amaze gutsindana ibitego 257. Muri ibyo bitego 257, APR FC imaze gutsinda ibitego 135, mu gihe Rayon Sport imaze gutsinda ibitego 122. Ikindi wamenya, si kenshi uzasanga aya makipe imwe yatsinze indi imikino 2 yikurikiranya. Gusa APR FC niyo yabigezeho bwa mbere muri shampiyona y'umwaka w'imikino 2005-2006, tariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 2006, APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 3 byose ku busa. Ikaza nanone kuyisubira tariki ya 1 z'ukwezi kwa kabiri mu 2007, iyitsinda ibitego 4 byose kuri 1 mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 Ferwafa yari imaze yemewe na FIFA. APR FC niyo ya mbere yabanje kubikora, gutsinda Rayon Sport inshuro 2 zikurikiranye. Rayon Sport nayo yaje kubyishyura cyangwa yaje gukora ku gahigo, nayo yatsinze APR FC imikino 2 yikurikiranya mu mwaka wa 2015-2016. Bwa mbere hari tariki 3 z'ukwezi kwa 5 2016. Icyo gihe Rayon Sport
yatsinze APR FC ibitego 4 byose ku busa hari muri shampiyona, yongera kubikora itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2016, itsinda igitego 1 ku busa hari mu gikombe cy'amahoro. Ikindi wamenya kuri aya makipe yombi nuko Rayon Sport niyo ifite agahigo ko gutsinda uyu mukino ibitego byinshi, aho imaze kwitsinda inshuro 2, ibitego 5-2. Bwa mbere byabaye itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu 1996. Icyo gihe hari mu mukino wateguwe na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, hari mu rwego rwo gukusanya inkunga mu rwego rwo gusana kaminuza yari yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Icyo gihe Rayon Sport yatsinze APR FC ibitego 5 byose kuri 2. Bwa kabiri byongeye kuba ni itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1997. Icyo gihe Rayon Sport nanone yatsinze APR FC ibitego 5 byose kuri 2, hari mu mukino wo gushyikiriza Rayon Sport igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana. Ikindi wamenya ku mateka kuri aya makipe nuko mu mwaka wa 2017 aya makipe yahuye inshuro nyinshi, inshuro zigera kuri 5. APR FC ibasha gutsinda inshuro 2, Rayon Sport nayo ibasha gutsinda inshuro 2, banganya inshuro 1. APR FC yatsinze bwa mbere muri 2017 itariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2017 igitego 1 ku busa hari muri shampiyona, ndetse yongera itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2017 igitego 1 ku busa nanone hari mu gikombe cy'intwari. Rayon Sport yatsinze nayo imikino 2, hari itariki 16 z'ukwa 9 2017 itsinda igitego 1 ku busa cyatsinzwe na Rutanga Eric hari mu gikombe cy'agaciro, ndetse yongera kuyisubira nanone kuri 23 z'ukwezi kwa 9 2017 yitsinze ibitego 2 ku busa hari mu gikombe cya Super Cup. Baje kunganya itariki 25 z'ukwezi kwa 5 2017 igitego 1-1 hari mu mukino wa shampiyona. Ikindi wamenya mu byaranze aya makipe APR FC na Rayon Sport nuko hari abakinnyi bakiniye amakipe yombi n'abigaragaje muri uyu mukino tugiye kuganiraho kureba. Tugiye kureba ku mukinnyi bita Jimmy Gatete, rutahizamu w'Abanyarwanda. Jimmy Gatete yakiniye Rayon Sport ndetse aza gukinira APR. Ni ukuvuga ngo yabaye umukinnyi wa Rayon Sport abasha gutsinda APR, yabaye umukinnyi wa APR FC abasha gutsinda Rayon Sport. Imikino yombi yayitsinzemo cyangwa mu makipe yombi yatsinzemo ibitego 8, 4 yatsinze APR FC abitsindiye Rayon, ndetse n'ibindi 4 yatsinze Rayon Sport abitsindiye APR FC. Bivuze ko ari umukinnyi uzwi mu mateka y'aya makipe yombi. Ikindi wakwibuka cyangwa twakwibukiranya nuko Masudi Juma na Issa Bigirimana aribo bakinnyi batsindiye APR FC ibitego byinshi batsinda mu izamu rya Rayon Sport, aho bombi Masudi Juma ndetse na Issa Bigirimana batsinze ibitego 5. Twabibutsa ko Masudi Juma ubu ari mu mwuga wo gutoza ndetse akaba yaratojeho na Rayon Sport, ndetse twakwibutsa ko Issa Bigirimana akiri umukinnyi kugeza ubu ukinira ikipe ya Espoir. Nanone nta wakwibagirwa kwibutsa abakuzi b'aya makipe yombi ko umukinnyi Sina Jerome wakiniraga Rayon Sport we yatsinze ibitego 6 abitsinda APR FC. Nanone ntabwo twakwibagirwa kubabwira ko Mitima Isaac na Rwatubyaye Abdul uyu munsi ari abakinnyi ba Rayon Sport bavuye mu ikipe ya APR FC. Ntitwayibagirwa ko nanone kubibutsa ko hari Jabel Manishimwe, Bizimana Yannick, Negena Clement, Mugisha Gilbert,
ari abakinnyi uyu munsi bakinira APR FC bavuye muri Rayon Sport. Nanone bakunzi b'aya makipe yombi ntitwabura kubibutsa ko Davis Kasirye ari we wenyine washoboye gutsinda hat-trick cyangwa se ibitego bitatu byose mu mukino umwe wahuje aya makipe. Yari umukinnyi wa Rayon Sport, yabikoze mu mwaka wa 2015-2016 muri shampiyona itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 2016 ubwo Rayon Sport yatsindaga APR FC ibitego 4-0, bitatu byose byari ibya Davis Kasirye, umugande wakiniraga Rayon Sport. Abareba batazibagirwa bahora bavuga ko ari mu bakinnyi babanejeje mu mateka ya Rayon Sport. Nanone inshuti za Kamukama TV Rwanda, ntabwo twabura kubibutsa ko umutoza washoboye gutoza imikino myinshi hagati y'abo bakeba aribo APR FC na Rayon Sport ni Raoul Shungu, watoje imikino 16 yose atoza Rayon Sport ikina na APR FC. Ashobora gutsindamo imikino 7, atsindwa 4, anganya 5. Ni umutoza utazibagirana mu bitabo n'amateka bya Rayon Sport isaro ry'i Nyanza. Nanone tugarutse noneho ku mukino uteganyijwe ku cyumweru itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 kuri stade mpuzamahanga ya Huye, ntabwo twabura kubibutsa ko umukinnyi Musa Kamara atazajyana n'abandi bakinnyi aho ni muri Rayon Sport. Kubera iki? Yagaragaje agasuzuguro igihe yabwiraga umutoza we Haringingo Christian Francis amubwira ngo yongeremo imbaraga mu gutoza. Haringingo amusubiza ko atari wo mwigisha gutoza, bityo uko guterana amagambo kwatumye Musa Kamara asigara i Kigali atazajyana na bagenzi be mu karere ka Huye, ahita asimbuzwa umugande Musa Esenu. Nanone ntabwo twabura kwibutsa abakinnyi 22 Rayon Sport yamanukanye Huye, hanyuma akaba aribo bazatoranywamo abazabanza mu kibuga n'abazasimbura cyangwa abazajya ku mukino uko ari 18. Abakinnyi 22 Rayon Sport yamanukanye twavugamo Adolphe umuzamu, twavugamo Ganijuru Eri, twavugamo Mucyo Junior Didier, twavuga Mitima Isaac yamanukanye Ngendahimana Eric Gasongo, yagendanye Mbirizi Eric, batwaye Musa Esenu, batwaye Iraguha Haji, bamanukanye Joachim Ojera, bamanukanye Esombe Willy Onana, bamanukanye Iradukunda Pascal, bamanukanye Ndekwe Felix, bamanukanye Mugisha François Master, bamanukanye Ruvumbu Nzinga, bamanukanye Nkuruziza Felicien, bamanukana Paul Were, ndetse bajyana Roger Kanamugire, bajyana Tuyisenge Arsene, bamanukana Prince Rudasingwa, bajyana Rwatubyaye Abduru ndetse na Bonne. Abo ni abakinnyi 22 Rayon Sport yamanukanye i Huye, hazavamo 18 bazaba bari ku mukino na APR FC. Nanone bakozi b'aya makipe, ntabwo twabura kwibutsa ko Byiringiro Rage ari wo mukino agiye gukinira APR FC, hanyuma nyuma yaho akerekeza muri Suwede mu cyiciro cya 3 aho azakomereza kariyeri ye. Hanyuma abakinnyi batekerezwa ko APR FC izifashisha kuri uwo mukino mu izamu nk'ibisanzwe bafite Ishimwe Pierre, hanyuma inyuma bazakinisha Niyomugabo Jean Claude, Ombolenga Fitina, Nigena Clement ndetse na kapiteni wabo Buregeya Prince. Hagati harimo Ruboneka, Mugisha Bonne ndetse na Jaberi Manishimwe. Hanyuma abazashakira ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC ibitego ni Niyibizi Ramadhani, Byiringiro Rage
ndetse na Yannick Bizimana. Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, ntabwo twabura kwibutsa ko mu by'ukuri abafana ba Rayon batanezerewe kuko amakipe akomeye yo mu Rwanda amaze igihe kinini ayitsinda cyane, twavuga APR FC, twavuga Kiyovu Sport. Ikindi ntabwo twabura kwibutsa ko ikipe ya Rayon Sport yugarijwe n'imvune z'abakinnyi, cyane cyane abanyamahanga batekerezwaga ko bazafasha ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abanyarwanda bakomeye. Urugero twavuga Rwatubyaye Abdul waguzwe uyu munsi akaba atarakina imikino igera muri 3 akinira Rayon Sport. Twavuga Mbirizi Eric nawe ukunda kuvunika, twavuga Esaruwe nawe uhora mu mvune, twavuga Onana uhora mu mvune, twavuga Kamara ukigaruka mu bihe bye byiza nubwo azasigara kubera kutumvikana n'umutoza we. Kuvuga ngo Rayon Sport yagiye yugarizwa n'izo mvune. Ikindi twavuga nuko hari ingingo yicariye intebe ishyushye ku buryo bitekerezwa ko natsindwa umukino wa APR FC agomba guhita ahambirizwa. Uretse ko abafana bo bavuga bati si hari ingingo gusa, ahubwo komite yose ikwiye kwegura kuko idashoboye gutsinda abakeba aribo APR FC ndetse na Kiyovu Sport. Rero abakunzi b'aya makipe yombi ntawabura kubifuriza intsinzi. Abazashobora kujyayo muzafana amakipe yanyu, ariko ibyaba byiza ndetse byafasha nuko kugira ngo shampiyona irusheho kuryoha nuko Rayon Sport yatsinda APR FC, bityo bagasa n'abanganya amanota bagatangira guhangana ku gikombe. Kubera ko APR FC nitsinda Rayon Sport izaba ishyizemo intera y'amanota ngira ngo agera kuri 7, bityo bikaba bigaragara ko APR FC yaba yamaze kwegukana shampiyona kandi hakiri imikino itari mikeya. Rero nshuti za Kamukama TV Rwanda, ayo namwe mu mateka y'aya makipe agiye guhura ku cyumweru afite igisobanuro kinini ku mupira wo mu Rwanda, kubera ko bigaragara ko iyo batoranya abakinnyi b'ikipe y'igihugu usibye abaturuka hanze, ariko abakina imbere abenshi baba ari APR FC ndetse na Rayon Sport Gikundiro isaro ry'i Nyanza. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda ku mateka y'uyu mukino wa APR FC na Rayon Sport. Murakoze cyane.